Dobar dan. Od 2000. godine do danas debitujemo o brojnim političkim i društvenim temama. Zajedničkog stava obično nema. Jaz između dve strane u srpskom društvu sve je dublji. A jedna od takvih tema je održavanje Parade ponosa. Danas razgovaramo o tome na koji način se mediji bave ovom temom, da li izveštavanje javnosti utiče na tu duboku podeljenost. I to su samo neka od pitanja o kojima razgovaramo sa Milanom Antonijevićem, direktorom Jukoma. Dobar dan. Dobar dan. Od 2000. godine kada je bila najavljena prva Parada ponosa, a održana zapravo tek 2011. čini se da su mediji nešto malo promenili stav i prema Paradi ponosa i prema načinu na koji se izveštava o tome. Da, čini mi se ove godine da je izveštavanje medija ipak objektivnije, da nema tog podsticanja na mržnju i da su poruke ipak nekako smirenije i da se svode na poštovanje ljudskih prava i sve ono što bi trebalo da sadrži neko objektivno informisanje koje ne poziva na mržnju, koje nije negativno i koje ostavlja svima nama da sa nekim pojavama sedimo kod kuće, razmišljamo, da vidimo kako ćemo prihvatiti različitosti, kako ćemo prihvatiti manjine i to su neke dobre poruke koje mediji mogu slati građanima. Dobro, ali da li su samo novinari krivi za to dosadašnje Naravno ne. izveštavanje? Vi ne možete da propustite izjavu visokih političara koji kažu da homoseksualnost nije normalna, da neće da budu gejevi pa se neće pojaviti na paradi, a samim tim šaljete određenu poruku čim prenosite. Da, svako ko se pojavi u medijima ima svoju dozu odgovornosti. Političari ogroman prostor u medijima zauzimaju i sve njihove izjave utiču na građane, utiču na narod da formira svoje mišljenje i oni toga moraju da budu svesni. Znači, to je neko podstrekivanje na stvaranje mržnje, što nikako ne treba da bude 2013. nešto sa čime se mi bavimo. Srbija ima itekako mnogo problema na ekonomskom, na nekim drugim planovima i time političari bi trebalo da se bave, a ne da skupljaju jeftine poene na onome što, na tom širenju mržnje i što na kraju može rezultirati stvarno negativnim posljedicama. Po jednog građanina to je dovoljno da oni sa tim prestanu. Vi se bavite pre svega ljudskim pravima. Sad recite mi, Patrijeh Irine je izjavio da je Parada ponosa nešto čime LGBT populacije ne bi trebalo da se ponosi, nego naprotiv, da se stidi, da to ugrožava osnove porodice i da bi Srbija morala da uradi mnogo toga na natalitetu, na njegovom povećanju. Ali da li znači ostvarivanje prava ljudskih LGBT populacije može tako direktno da se dovede u vezu sa ugrožavanjem nekih drugih prava kao što je pravo na porodicu, povećanje nataliteta i sl.? Pa te dve stvari nisu povezane i žao mi je što se takve poruke šalju iz institucija koje bi trebalo da promovišu ipak vrednosti koje su upisane u knjigama pre nekoliko hiljada godina. I šteta je koristiti to za promovisanje mržnje. Crkva na taj način neće podstići nikako natalitet. Ne vidim da ćete vi podsticanjem nekoga da izađe na ulice Beograda, da nekoga prebije, da završi u zatvoru. On porodicu neće osnovati sigurno na nekom zdravom osnovu, već će vreme provesti u zatvoru na odsluženju kazne zato što je nekoga prebio ili naneo neku tešku posljedicu nekom drugom licu. Tako da svako ima svoju dozu odgovornosti i žao mi je što ove vrednosti ljudskih prava koje nisu sada nastale u proteklih godina, već su svojstvene svakom čoveku. Znači, to govorimo i o Bibliji, o drugim knjigama koje su promovisale određene i vrednosti. To je sada kodifikovano u ovom okviru ljudskih prava i žao mi je što se te dve stvari u Srbiji, nažalost, ne povezuju, već izgleda kao da su dva suprotna pola. Sloboda okupljanja jeste vezana za Paradu ponosa i to je vezano za taj dan. Međutim, Parada ponosa jeste vezana za ostvarivanje nekih drugih ljudskih prava. Koje su to prava ugrožena LGBT populacije u Srbiji? Pa ako pogledate da je naše istraživanje iz 2012. godine pokazalo da je 30% srednjoškolaca prisustvovalo nekom vidu diskriminacije, znači ugrožavanja prava. Tu govorimo stvarno o mladim ljudima čiji život započinje time što ih neko ugrožava. Znači to je već dovoljan osnov da o tome govorimo, da zaštitimo sve one koji unutar školskog sistema ili nekog drugog sistema nailaze na poteškoće, nailaze na fizičke obračune, nerazumevanje sredine, nerazumevanje roditelja. Sve to je dovoljno da mi 2013. govorimo o tome da se sva prava moraju poštovati, da su svi rođeni jednaki i da sa time i država i crkva i svi mi moramo živjeti tako, znači sa tom spoznajom
bez ikakvih problema. Mi govorimo o nekakvim stvarima koji sad zvuče prilično banalno. Oni ne mogu da idu ulicom, da se drže za ruke, da pokazuju bilo kakvu vrstu prisnosti zbog toga što će uslediti nekakav nasilnički akt, ali i u zakonodavnoj sferi to nije regulisano. Oni nisu izjednačeni, koliko sam shvatila, ni po pitanju braka, ni nasleđivanja. Ne govorimo samo o braku, govorimo o nasleđivanju, govorimo o pravima iz zdravstvene zaštite, znači posjećivanje bolnice ili nekih takvih ustanova, ukoliko vam je neko blizak u bolnici, vi nemate pravo to da uradite u ovakvom sistemu. Tako da su to neka prava koja su stvarno ljudska, sa kojim verujem da niko od gledalca ne može da polemiše zbog čega biste bilo kome zabranili da posjeti nekog bliskog u bolnici ili neke druge slučajeve koji se, nažalost, svima nama dešavaju i verujem da će to izazvati simpatije i gledalce, da će shvatiti koje su tu. Znači, ta neka osnovna prava ugrožena. Ne govorimo ovde o nekim pravima koja nisu spojiva, koje će bilo koga ugroziti, već o nekim osnovnim stvarima sa kojima svako može da se identifikuje. Šta je to toliko neprihvatljivo Srbima, pre svega u tom odnosu i kasnije u takvom nekakvom statusu koji će u društvu dobiti LGBT populacija? Šta je suština? Da, postoji nerazumevanje nečega što je strano, a sa druge strane to i nije tako strano. Vi kada pogledate istoriju i sve ono sa čime smo mi odrastali, tu ima i takako mnogo primjera različitosti po bilo kom osnovu gde naš narod stvarno nema. Mislim, nije ovo narod koji je po svojoj biti nasilan i želja neke osvete, nasilja ili bilo čega, već su to neke vrednosti koje su se izgubile u proteklih 10-ak, 20 godina i koje moraju ponovo da se uspostave. Znači da vi imate to nekadašnje bratstvo i jedinstvo o kome smo pričali, da je to nešto što mogu i mediji promovisati na različitim nivoima. Evo, imamo priliku da to radimo i danas. Da li verujete zaista javnim ličnostima kada kažu nemamo ništa protiv njih, ali zašto da nam se šetaju ispred nosa? U čemu je problem? Pa to su verovatno izjave koje nisu mnogo hrabre. Vi kada pogledate istraživanje javnog mnjenja, vama će kao političaru biti jednostavnije da takvu poruku uputite nego da budete prvi koji će govoriti o tome da smo svi jednaki, da prava svakoga moraju biti poštovana i tu je, mislim, neki kukavičluk naših političara i neko mišljenje da je u toj gomili koja ne promoviše prava drugih, koja ne štiti druge, da je tu ipak mirno i da će glasači na sledećim izborima izaći i glasati za njih. Hvala što ste bili naš gost. Nadam se da sledeće godine u ovo vreme nećemo imati povodu uopšte da razgovaramo o ovome, da će sve teći glatko i bez problema. Doviđenja. Hvala.